le khabu poina min zir tir theilo sarmon poina min zir tir theilo bible hial te poin yang ina min zir tir theilo amar chu hring nun kan experience ina lesson zir lai min pe khi kanga ani chuang te chu tun thenga ka chhor le ka man tangkai em te ani chu tiang che chuan kaming chu Daniel Lalzuitluanga ani tun huna hian na chungchang kan sei don ani abi takin fitness chungchanga bi hian nat na ma chon dan hi poimo tin nat na hrim hemi suffering kan ti tuar na emo hrim chungchang hi kaya chuan ka philosophy pakhat nge tak zinga mi le ka tuine ani ma point enge the gift of pain ti ten at nei mal som na ni ti video pai chu voi ni lai ka sei to atin video tam taka po hian ka sei Cherna hian ka zeptel na sa ni chu tiang khop chuan apoi mo in ka ria tin chumi kan sei don chuan chu na kan ti chu khoyang yom kan ti chuan ta kan thluaka hian ni mo chu scientifically han sei don teila ta kan in sikta an avot me mo koi lai nge na ria kan ti chuan hetlai kan thluk dei khan ni mo ka kuthian amain na sense mo radial nerve palsy awangin singa ten chuan na sense a hlawani han engang pon han sikin han khoi maila an lo reng mo kha na jok tak chu hetlai ka vuna ni loin hetlai kan thluaka ani kan pain receptor kan ti kha pain receptor hi kan nei ani chu ta chuan kan soi du chu nat na hi kan mel ma ani lo mo nat na hi kan embrace tu rani kan thian thatak ani tu rani ti zongin kan soi do chan chu fitness and diet chungchang bi ka po ni ta se enge kan ril ru hi apoi mo ani hei tukin zinga kan nu hi engma tuna video poi ka siam lok don ani ti po soi lo hian enge ka zot ma sa ni chu ta chuan hei ani po hi ka soyang khana main underweight thin ania chuan anwa an gaina ten chuan overweight le amar chu tuna hian hei weight tur dik taka to khatiang khania thanga chung velin ke zuruk vel a loss manani chuta experience ka zo chuan tuna hian enge poimo ber experience atangin enge poimo ber enge rin katia masaber chuan diet ania adot lia chuan enge exercise adot lia chuan mental kan ril ru hi katia min chan dan chuan apoimo vek katia amaro chu enge poimo vek te namek mai amaro chu enge number 1 ai dang katia ani chuan ril ru hi ani ati ni chu tiang che chuan enge ril ru hi poimo ani he ka channel po hian ka soyang khan ka soi war deu do na chu ti ro chuan en lo lo ani na chungin headline zong a hian weight loss kan tu mo gain kan tu ma eng hring nu na hrim hian enga mo thil achieve kan tu mani point kan ril ru hi poimo masaberin ka ria chumi chungchang chu kan han soi don ani hei lo hreto mai the mo nat na kan ti hi kan embrace tu rani an ti thin ni zia chu enge kan accept kan pom tu rani mo thian anga kan ngai tu rani chu tiang chuan entirnan tu na te po hei thian an tinge kan in siam thin kan ti chuan mi kan in pom ton na ani mo nu pa te po kan in siam na chan kan atira kan in ngai zong lo amar chu in pom ton na kan ne chu ta chuan enge kan in embrace ani chu ta tang chuan in po le sual na alo oma khatiang khan enge na kan ti hi kan mu dan hi kan thak thang ngai mai ni chu ta chuan nat na hi enge kan mel ma ani lo ani ti kan pom angaya amaro chu kan thian tha ani tur ani enge nat na hi tian ka sei ka ngai to thina na kan ti hi turna ani me lo ani ma se turna jok chu kha nat na i ma chon dana khan ai ngat dei jok ani chu thil ni na ania enge hriat thiam hak da lek me te ke puina han soi fia har sa ka ti le amaro chu thil lunga ka vei mmc ani ti kha kan soi duwa abi time fitness te po han soi teila mo weight kan loss du ani point mo exer te kan la khangai painful ani kan ke te na mo kan han tlana lactic acid in build up anron kan chon te ron na mo kan lungan phua an phurang tel mai chu kan lung hi chun ang mai hian
na mấy nè mò ama rồi chú khang te kha nghe cái mà nia kan lâu tì phố te em mò khát tiếng anh chuan rồi in chuyện à hiện kan lâu siam thế nè khá na khá experience lâu tan chuan riết thiam thì cái lâu nga ama cho nghe tun lai trong cam takin addictive asong chang thak mấy nè khá thì là khá na khá kan tuar to chuan kan taksa hian nghe adima na ni mò kan taksa hian Mamawh ani tia hian hei keimania pokan za zek a kha pe in kha zuk kha na kha zuk tor na hi kan nei thina chu tiang chuan keimania po kan chak thina ni ti kha kan soi do tin mihring hian chak na kan ti desire nuam ti zong hi kan nei vek mea ama ro chu nuam kan ti zong le na kan ti hi ein thil in opposite lok ani in do fo ani i chak na chuan nuam tur a ko muang che nghe na kan ti ero chuan nat na khami khatlan chiat sana hetlai inuam ti zong tur khan a push hin don che ni ama ro chu kan soi du chu nghe nat na hi na kan ti hi mihring te hian mason na min petrin ni chu chu nghe ain opposite lokin ka ria a hei pathian khong ai na zara addiction mongol veina atangin tian hring nun kan ron zo chole ani a chu ta zon khang ka thil har sataka kalau tur chhuwa to na te khan hring nun nghe mithiam theina tam takhi min pe ani amaro chu khatia na ka tur ne mani mo hetai tiang din mun thleng thei tur le pathian khong ai na zara hetlai rehabilitation center thleng hong thei tur hian na hi nghe kalau pal tang nem to ni rehab center a awmlo tu ka kom te nga ya le khabu poina min zir tir theilo sarmon poina min zir tir theilo bible hial te poin yang ina min zir tir theilo ama chu hring nun kan experience ina lesson zirlai min pe khi kanga ani chungang te chu tun thenga ka chhor le ka man tang ka te ani chu tiang che chuan keima ni poina he na hi nge kan mel ma ani tur ni lawa ama chu thian tha kan pom angai ani tuna te pokan hanin dai tanga mo kan ril tram tur ani lo ti te chu om rualin ama chu kan ril tram mo na china kan soi kan desire chuan adu tok e chak mo ama chu hetlai analai bera kha chu kan desire kan chak zong anga awmlo na chi akha ni mo ana me ni khata chi khan enge kha keima ni kain thunun theina kha enge a rewarding kan ti dong nge kha khan lo man min pe zo thin he ke po hi tun theng ni na ka in dai ta kan rilan an tram hi chuan ka dai te effective ani ti ang kin pom top me kha khan na khan result tha mo thil tha min thlen don ti ka riani gym te po kala ni tingan kala muscle ana me ni hypertrophy kan han tia kan phia trong amo ana ani ama chu khan na khan thil thale zo ka min lang kai don ani ti ka ria chu van chuan khan na kha kamel ma ani lo ama chu ka thian tha ani chu mindset chu kan nei thiang poi mo ni exercise kan la kan na don mo physically pon kan na ang chu tiang chuan dai te po ni nga kan desire kan lo na hrim kha kan cha song kan ti lo na ringot po kha ana ani ama chu khan na kha kan ta na thil tha tur ani sia chu van chuan khan na kha nghe kan thian tha alo ni to chu mo kan ria thiam ka ringa ka soi chuak thiam lutuk lawa thil subject khar me ani ama ro chu nghe thil poi mo ni sin ka ria tin nat na hi chelna min petu ani mo tun lai ate nge mi kan no to kan tur zo to ma tiang chi te atam to ni mo chu ta chuan mi tam tak chu na pum pel kan tum na sat lutuk lo ta hian kan tur zo win kan chel to lo me hian ka shetina mental toughness te po hian yang ki po hi pathian ko ina za ting khan addiction atangin thil har sat takin kanon tal chuak chu mo khovel hi nge katan chon thil thar ve kan mai khatiang kha ania chuan an huwa college te kan kala ting khan amar chu zo in food addiction te ka luta chuan obesity thau na min pe ti khan ke ji som riat pali lai thau lu tuk le lu khan kan oma chu ta tak chuan kein tha ka tu le tin fitness journey kan zo ta chu ta po chuan na ka torangai mo ka
chak zong ka ti lo ngai ana ni ama la chu khan na kha ka thian tha ni tlat chan nga ti nge ka ti chuan ka thil du zong min pe don khan na khan mo tiang chuan kan ti chho nga nga ta chu ta chuan hei fitness hi ka lo ti lo ang ti hi ka in lau me ma ke ya chuan real ruwa confidence min pe tu ania tun thleng ka thil ti thei min ti thei tir tu hi ni in ka hriatin ka sei to thin ang khan a pathian thu me pathian ni na kan taksa kan du dan enge aduan ang taka lo seilen tir mo kan taksa kan chak na kan potential lo man chhuwa hi te hi a pathian thu me min ka hria chu chu ke ma theology po ani boka khatiang khan kala experience ngai lo mo he fitness le ka soyang khan he fitness dieting reng ka tiang hring nun kha ania amar chu he tiang zong hian ka ya chon chel na min pe tu mo ka ti theilo min ti tir tu nia hian kangai tlata chu chu kan ma addiction tangin khovel thara min chuan tir ka ti tong khan chumi tang le se chon khovel thara hian min chuan tir ni in ka hria atin kan stress mo kan ti ang chi ten nat na dang enge kan kop nan te po hian na the me ya he mi hring chu ril ru ha the har san na to vek thei kan nia chu tiang chon keima poka bang chuang lawa har san na te ka tok thina mang an na te stress te ka tok thina ni ama ro chu tian tlaya te ka har san na zong nen mang na zong nen exer te kan kala gym te kan kala mo na kha ka stress kha physically khan ati sa tak kan ka stress huwa ka ni ka hole lampang hi chu karil ruwa awm danang kha ngai tho sia amaro chu kha ka thin lung le karil ruwa thodang kha anek talutuki ama ka ti jok thina ni chu wan chuan enge nat na hian nom na min lo pek jok zia hi ke ya chuan ke experience chu chu enge a psychologically le point a soi thei o me het lai mo kan thluak mo kan neurotransmitter het lai kan nuam bom ti kan serotonin mo na kan pek chho hian chu mi ro chuan enge pleasure ke mania nuam bom kan tia kha enge kha alo nuam le zo la ni mo an soi thina addiction ate po hian ania adik chi a thil reng hi thil pleasure mo nuam kan ti hi na kan lo tor lai hian alo nuam zo le me ni hei hi enge sexuology chote po hian an soi thina again na kan nei la ya mean sex emo khatiang pleasure an ti hi an nuam zo la ni an ti ni nga ti kan ti chon kha an nat na khu bo tu rei lo te chung lo chok thei tu kha thlok khan ani tlet ani chu ta tang chuan enge ain zom dan kan nuam ti zong le nat na in zom dan ani nga amaro chu hetlai na ringot bi kalbel tuma kalsan tuma amar chu nom na ringot kan khan hetlai thil nuam kha nuam lo tling to me lo mo ai dang nom bel na sel kan zonga nat na lo thlenga pumpel kan du zela tiang khan amar chu mi pa ngai tak poina nuam taka an thil ti thei tu hi mi tam tak chan chuan alo pleasurable to me lo nuam to me lo thin kha tiang khan nom na dang zong zela chu ta chon kan sei tu ma chu hring nun na kan lo tor theina hian hring nun ti nuam tu ani mo thil ho te a po hlim na min pe thei tu enge kan thil ti enge mi dang tan chuan avan ho em ti a ti hian ki ni chuan kha ta khan hlim na min petlet ani mo chu enge abul thut ni ta kan ti chuan mi hring na kan lo tuar chuan thil ho te po hi kan tan chuan hring nun lo di nuam tu kha alo ni me ni chuan a hrin chho chu hring nun min thlir thiam tira hring nun min hu fia tira ni chu ka soi thui lu tuk donin ka hria kha ni se tu na tang hian na eng poi ti don ni me the na lo omang amaro chu kha na kha email ma ani lo mo i thian tha ani tur ani ti kha kan sui le du ani minlo thlir saka awangin ka lawm a her si sel na kong hi kan zot lang sel don nia ka lawm